Tšea ditaba tša sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Ditlhogo tša tšona ke tše. There is prima facie evidence which needs an answer. There is. Moahlodi Ratha Mokgwatlheng o ahlotše gore go na le bohlatse bjo bo bonalago bjo bo nyakago karabo nakong ya ge a phaela ka thoko kgopelo ya go tšholla molato kgatlhanong le molatofatša wa bone Mthokoziseni Maphisa tshekong ya molato wa polao ya Senzomiwa. Out of my, you're in my farm. But you're being violent, you said. Ragolo wa mogononelo wa go bolaya le go bolokela motho lebitleng la go se iše tlase ka Kroonstad gore o ile a bolaya motho peleng le gore a ka bolaya gape ge a ka hlaselwa polaseng ya gagwe. Thobela, nako ya go solela ditaba ke yona ye. Nna ke Nkgadimeng ke kana gomme ke thušana le mofetoledi wa polelo ya diatla Augustine Letlalo. Kgoro ya tsheko ka Pretoria ya hlotše gore go na le bohlatse bjo bo feletšego bja gore mogononelo wa bone tshekong ya polao ya Senzomiwa Mthokoziseni Maphisa o swanetše go bo arabela. Se ke morago ga gore moahlodi Ratha Mokgwatlheng a phaele thoko kgopelo ya Maphisa gore ditatofatšo kgatlhanong le yena di fedišwe. Magareng ga bagonelelwa ba bane Maphisa ke yena yo a dirilego kgopelo yeo go yona a laetšago ka tsela yeo botšhotšhisi bja mmušo bo paletšego ke go hlatsela ditatofatšo kgatlhanong naye. Moemedi wa semolao wa molatofatšo wa bone Mthokoziseni Maphisa o ile a ba kgatlhanong le bohlatse bja Constable Sizwe Zungu le go gatelela gore bo a fokola ka ge go swa ba lehlatse ye nngwe yeo ile go ya bitšwa go tla go bothega efela moahlodi Ratha Mokgwatlheng o ile a fapana le seo. Mr. Nomalo says in his heads of argument, for instance, 14.12, in respect of the factual evidence of Zungu's evidence, the contradictions are material and affect his credibility. Assuming the learned counsel is correct, is he prepared to say, therefore, his evidence amounts to nothing? Moahlodi Ratha Mokgwatlheng o bušitše a phegelela ka la gore Zungu's evidence, it's not a total write-off. We have taken about two hours talking about it. If it was a total write-off, I'm sure it would have taken 15 minutes. More than 2 hours examining Zungu's evidence. I beg to differ, Advocate. Mokgwatlheng o romile ka gore kgopelo ya Maphisa e ka se atlege. This is just an application to find out, evaluate if there is evidence before this court. If there is evidence, not Zungu's evidence. Tsheko e šuthišeditše go la 22 go fana ka nako ya go bitša dihlatse. And consequently also Kgorotsheko ya magistrata wa Alexandra ka Johannesburg e kwele gore rakgwebo Vusmusi Cat Matlala o na le karata ya boitsebišo ya ka Eswatini ya bofora yeo e lego leineng la Vusmusi Dlamini. Botšhotšhisi bore se se dira gore go be kotsi go mo nea beila. Matlala o tšweletše pele ga kgorotsheko le kgono go kgopela beila. O lebagane le ditatofatšo tše mmalwa go akaretša maano mabe a polao, maitekelo a polao le go gweba ka tšhelete. Yena o gatelela gore ditatofatšo tšeo a pharwago ka tšona ka dinamohlodi. Matlala o re ikemišeditše go se ipone molato ditatofatšong tšeo. Kgopelo ya beile e tla tšwela pele bekeng yeo e tlago. It is also important to record that this particular victim, whom I dated until 2021, contacted me on several occasions to ask for my help after the vehicle that she was travelling in was shot at. She reached out to me from the month of October 2023, ostensibly after the shooting at her vehicle until around June 2024, still asking for my help and protection since I am in the security industry. I invite the state to confirm this aspect with the victim and advise her to refrain from contacting me direct or indirectly since I'm now charged in this case. Mokgatlo wa dipolotiki wa Umkhonto weSizwe o atlegile maitekelong a wona a go tlhotla sephetho sa kgorokgolo ya tsheko mabapi le go šomišwa ga leina le la mmušo wa botebi ya go setšhaba ke SABC.
se se latela morago ga gore kgorotsheko kgolo ya boipobolo morago ga go sekaseka matlakala ka moka a wa rometšwego e neelane ka tumelelo ya go tlhotlha sephetho sa kgorotsheko pejana kgorotsheko ya Johannesburg e phaetše thoko maitekelo a mokgatlo wa MK le moetapele wa yona mopresidente wa Maloba Jacob Zuma a go tlogediša SABC go šomiša leina leo kgoro e rile kgopelo yeo ya MK ga ena mohlodi dipoelo tše tša bjale di dumelela Zuma le MKP go ipelaetša kgatlhanong le sephetho sa kgorokgolo ya tsheko gomme go letwetše gore taba ye e lebe kgorontsheko ya boipobolo letšatšing leo le sa tlilego go tsebagatšwa. Komiti ya mokgatlo wa South African Communist Party e fitlheletše kwano ka go tšwela pele le go tsenela dikgetho tša pušo selegae tša išago mongwaledikakaretšo wa ANC Fikile Mbalula o lemošitše gore mokgatlo ga o tlo abelana leano la bona la dikgetho le SACP. ANC e tšweleditše tlhobaelo ya go amana le boleloko mekgatlong ye ka bobedi kudu bao ba le go letlakaleng la dikgetho la SACP. We are engaged with the question of the Communist Party. We have reflected at the theoretical level what are the implications of this disastrous and monumental disastrous decision of the party for the alliance. We have reflected on that. And we have said as the ANC, we are against that. What is wrong with us when we take our own independent decisions? We are an independent organization. We have been all along. Even in 1993, we had to debate, these matters were debated in the Central Committee to decide whether to support the ANC or to go independent in the platform of elections. And we opted to go with the ANC jointly. But the situation has changed. Modulasetulo wa ANC seleteng sa Waterberg provinceng ya Limpopo o latofatša modulasetulo wa mokgatlo provinceng Stanley Mathabata ka go šomiša conference ya selete ya go kgetha boetapele bjalo ka sehlare sa ntšhirela go tlogela maemo a gagwe mokgatlong lengwalo leo le bonego ke SABC News le bolela gore Mathabata o tšere sephetho sa go tlogela maemo a bodulasetulo bja ANC ka Limpopo ka lebaka la maitshwaro a wa sego a maleba le seo a rego ke mekgwa ya go tlwaelega ya ANC ya go direga kgafetša lengwalo le tlhaloša gape ka tshepedišo ya conference ya go kgetha boetapele dileteng tša Vembele Waterberg. It can be correct, comrades, that when you want to step aside, you give excuses at the conference of Waterberg region. It can be correct. It can be correct that when you decide to step aside, you give excuses at the conference of Vembe. You joined the ANC voluntarily. There are many letters that we are receiving as NEC members and as the officials of the ANC. If there is any of those kind of issues that you are raising in any letter, they will be dealt with and we will then now communicate officially. At the moment, there is no letter that we received officially that I can be able to talk about officially. Tona tša boeti Patricia de Lille o tlhwela ga dikwa ka dipotšišo malebana le taolo ya gagwe mererong ya tša boeti ka Afrika Borwa se se latela sephetho sa gagwe sa go šwalaganya maloko a boto ya tša boeti morago ga gore ba fitlhelele kwano ka go fega mokamedi phetiši Nombulelo Guliwe maloko ao a boto a ngongorega ka la gore de Lille ga a diriše melao ka tsela ya maleba ka go se šomišane le bona le go sepediša tša boeti bja Afrika Borwa ka boyena. The board is a creature of statute. And is only limited to the exercise of the powers conferred to it by the Tourism Act of 2014. The board acted unlawfully. It exceeded its powers when it took a resolution dated 1st August, in that the very meeting where the impunged resolution was taken did not follow the lawful procedure in terms of Section 18(2) of the Act, the Tourism Act. Madumega fele re a lotša re gatela pele ka tšeo di rego ngaka Kuo Ostrowski yo e le go rakgolo wa mogononelwa yo a latofatšwago ka go bolaya le go bolokela motho lebitleng la go se iše ka Kroonstad
o boditše babegaditaba gore o ile a bolaya motho peleng le gore a ka bolaya gape ge a ka hlaselwa polaseng ya gagwe. Maphodisa a hweditše setopo seo se šetšego se senyegile sa motho yo a sa tsejwego ka la 20 kgweding ya Phato polaseng ya kgauswi le mmila wa magareng ga Kroonstad le Welkom Lenyaga. Go bolela gore mohu o thuntšitšwe le go bolawa a bolokelwa ka sephiring lebitleng la go sengwa dišwi ka la 11 Phešwana kgweding ya Mosegamane. Ngaka Kostrowski o be a galefile kudu mo a ile go a tšhošetša le go ka tlhasela babegaditaba ba SABC polaseng ya gagwe. I feel very bad because this is the second farm attack on me. Not on me, on my place. The first one shot me from outside my house. He missed 4 meters. His angle was too bad. I came out with a shotgun and I killed him. If I'm a farmer and you attack me in my house, I kill you. Bašomi ba polaseng ba re ga ba sa ikwa ba bolokegile ka morago ga tiragalo yeo. Mo ke leng teng a ke e ne sa ndulisha hapo ntho eo. Jwale la ne ke robala ne ke sa kgone go robala bosigo. Ka bala ka go ntho le rena e etsaetse mo ga ya ndula sharp. Mokgatlo wa EFF o rutla neela gatišo ya boipolelo bja Trotsky maphodiseng yeo e tšerego ka sellathekeng go tšwetša dinyakišišo pele. From the video, you could see that he was very agitated, and today was just a confirmation of his true character, that he is a violent person, he is capable of killing, and as I said earlier, that we are convinced that a conviction will be made here, because this is an individual that has proven beyond reasonable doubt that he solves every problem with violence. Balapa la motšwasehlabelo yo wa mengwaga e 25 ba latile setopo sa gagwe go ya go bolokela nageng ya gabo ya Lesotho. Go le bjalo, maphodisa a re dinyakišišo di maemong a wa tshepišago. Kgoro ya Tšhireletšo ya Setšhaba le Dinamelwa ka provinseng ya North West e tlhaloša gore lenaneo la bona la go imolla banamedi ditefelong tša dinamelwa le diegišitšwe. Se ka morago ga gore ba ditirelo tša dipese tša atamelang ba dire boipiletšo kgatlhanong le kahlolo ya kgorotsheko ya beke e fetilego yeo e leng ya phaela thoko ngongorego ya atamelang yeo e bego e nyaka go thibela kgoro go thola moabi wa ditirelo yo moswa. Kgoro e bolela gore le ge kahlolo ya kgorotsheko e ba file sebaka sa go buša ditirelo tša dipese seleteng sa ngaka modiri molema, tshepedišo ile ya emišwa ke magato a boipiletšo bja ditirelo tša dipese ya atamelang. Setlamo sa dibese sa atamelang seo se ntseng se emisitse ka ditirelo tsa sone fa e sale ka Sedimonthole Ngwagola se ntse se leba kwa kgotlatshekelo gangwe le gape. Maitlhomo a seno e le go thibela lefapha go thapa setlamo se sentšhwa sa ditirelo tsa dibese le morero go le dipego tsa gore ba retelelwa ke go neelana ka ditirelo tsa dipalangwa. Re tshwana ke gore re botla ka maano a mangwe a go netefatsa gore ka dira jang gore ditirelo di tswelele ko pele ka ntlha gore kgotlatshekelo e emisitse jalo gore setlamo se se ka dira mme ga ya re ditirelo di se ka di ya ko baaging ka ntlha gore ledi leo le leng yone subsidy le teng ra etsho jaanong re tshwanela ke go bona gore re tla ka maano a fe re ne re ntse fatshe re ithuna dinta re le boetapele jwa lefapha re akanya gore kgotsa re ka dirisa setlamo sa rona e le North West Transport Investment. Kgabagare bapagami ba tlogetse ba gaeletsweng. Tlhokega dibese e ile tlhoba boroko thata mo baneng ba rona ba dikolo mo e leng gore go nanonyana ba tsamaya ba patela gabedi kwa dikolong ya ka dikolo tse di ko ma batho. Bagolo ba rona ba tshwanetse be like gampieno ka kgwedi hedilana ga gona di-taxi le wena o iponela go sekolo ga gona gope gore ka grand service teng ya di-transport ga di tlhoka tota. No yana di-taxi a se kgalene di okediwa so batho ba bantsi ba ba dulang kgakala ba ba tswang bo Mantsa ba sokola thata kwa sebile ba bang ba tšhei ba phakela ka bo 5 ko meberekong and di-taxi sometimes ga diyo ka nako and for bone go kgakala. Ba setlamo sa dibese sa atamelang ba ne ba se gone go tshwaela. Ke Thabiso Moss wa dikgang tsa SABC mo Mahikeng. Baagi ba motse wa ga Makgoba ka ntlenyana ga Leboakgomo provinseng ya Limpopo ba gwantetse dikantorong tša masepala wa selete sa Capricorn go neela memorandum wa dingongorego tša bona. Motse bo o sa tlhobaetšwa ke mananeo go parara a metsi a wa sa fokolago. Badudi ba sa goga boima go hwetša metsi fao ba gapeletša go sepela monabo motelele go hwetša metsi matamong a kgauswi le go reka metsi go baagi bao ba borilego metsi mengwakong ya bona.
ba opela le go gwantela dikantorong tša mmasepala wa Selete wa Capricorn. Badudi ba motse wa ga Makgoba ga Mathabatha ba nyaka metsi ka ge ba bolawa ke lenyora. Ba re motšhini wa go pompa metsi wo o sena go letamo le go pompela ka mathopong a metsi o phela o senyegile ka mehla. Mathopo ao le ona ke a gale ka ngwaga wa Mpoli Tšhitšhidi ebile ga a šome gabotse ka ge a hlagetše. Badudi ba nyaka letamo la metsi le mananeo go parara a maswa a metsi. Re nyaka gore masepala ga botse o ba re mo boreholes and ba installele ditšhanka ba tšhelele pipe so that batho ba kgone go khutša metsi ka malapeng a bobona. Badudi le bona ba nyaka gore masepala o potlakiše kgopelo ya bona ya metsi ka ge le gale o ba tshepiša le go ba tšhela phori mahlong. Ba tloga metsi ko ga Makgoba e re ama gampe because of right now re na le bohule one. Ngwana o lapa mogopolo ga boa sekolo a sentse gore a bale o tšhofateramo ga ba tšhofateramo mogopolo o lapile na ka gore a bale dibuka ga e gona. Masepala wa Selete o tshepišitše go fetola dillo tša badudi le go kopana le bona ka bjako. Se re ka tshepiša gore re tlo respond and ka mokgwa ba gopetse ba re mohlomongwe re romele thimu ya rena kwa le rena re tle kwa re tle re tshware mmiti le setšhaba re kgone go bontšhana re be re lebelele gore na mathata mo kae ke nagana gore ke ka mokgwa re tlo dirang ka gona. Bjale ka ge metsi e le bophelo badudi ba ga Makgoba ba file masepala wa Selete wa Capricorn diiri tša 24 go fetola lengwalo la bona la dinyakwa le go tla ka tharollo bothateng bja bona bja tlhokego ya metsi. Nna ke Koketšo Motau ba ditaba tša SABC Polokwane. Ikgokaganye le SABC News ge e le gore le na le ditaba tšeo le naganang gore di kgatlhegelong ya setšhaba le nyaka go roloma tsebe goba le na le dintlha tšeo di le amago le setšhaba le letšeng go 011 714 6133 goba le romele email go news@sabc.co.za. SABC News lentšu la gago re ikemetše ga re tšee lehlakore. Le gono go potšišo ya rena ya letšatši re rile kgorokgolo ya tsheko ya Pretoria e phaetše ka thoko kgopelo ya molatofatšo wa bone molatong wa polao ya Senzo Meyiwa Mthokoziseni Maphisa ya gore a tlošwe molatong woo. Gomme ra botšiša gore na o bona go na le kholofelo ya gore molato wo o tla ba le kgatelopele. Maikutlo a gago ka mokgwa wa WhatsApp ke ao. Ke bone gore ba tla go beša wa tuka ka gore le ba bolai ba gagwe ga se ba felela. Molato wa Senzo Meyiwa re ne re betha fela ke batho ba molao a ke re motho ga ge a go diregile kotsi o lebelelwa fela go nyakišišwa le mo ka mo jarateng eo ya motho o gore na ba boe ba šekiše le batho ba leng ka mogare gore o thata o bile kae. Molato wa Senzo Meyiwa o nkošapele bohloko gobane ga go nkoetša go lemile ngwaga ka ngwaga go bolela ka ona ruri go a swabiša toka ga e phetagalehle ra gopela. Nna ke lebeletse seo se diriwang kwa kgorontsheko ka molato wa Senzo Meyiwa a ke se kwešiše ke yo bona gore le bua morabaraba fela molato ke kgale nke bo fedile le ona ke iputša gore na e ntše ba sekiša batho ba bangwe ba bantšha mongwe wa ntlo mo bothata yo bo direileng ona o kae le ona ke mang. Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka e be eme bjang ge jese e tswalela pijana ka iri ya 5. Ranta e fokotše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo jese le yona e fase. Theko ya dirafša e šomile gabotse. Motlhatli wa Orlando Pirates Adesalam Odou le bahlankedi ba hlano ba sehlopha bao ba sa bolelego ka maina ba amogetše boekelong morago ga gore bese yeo ba bego ba sepela ka yona e amege kotsing. Kotsi yeo e diregile ka Sontaga bošego tseleng ya go leba gae go tšwa papading ya bona kgahlanong le Chippa United ka Gqeberha. Go ya ka pego ya sehlopha bese le sefatanaga se sengwe di amegile kotsing ya go thulana tseleng ya lephefo ya R21 gomme Odou le maloko a mangwe a sehlopha ba ile ba fologa bese ya sehlopha go thuša bao ba go betšego ge ba le gare ka go thuša sefatanaga se sengwe sa boraro se ile sa thula tšeo di emego sa go batša sehlopha seo. Kgokaganye le SABC News ge e le gore le na le ditaba tšeo le naganang gore di kgatlhegelong ya setšhaba le nyaka go roloma tsebe goba le na le dintlha tšeo di le amago le setšhaba le letšeng go 011 714 6133 goba
le re romele email go news@sabc.co.za. SABC News, lentswe la gago, re ikemetse, ga re tie letlhakore. Bagešo di felela mo gopola gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya SABC Plus le go marangrang a dikgokagano a Facebook, X, YouTube e išita le nomoro ya rena ya WhatsApp fa o le ka go kgatha go tema gona. Ba setlhopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lefa tšona ka iri ya bošupa mo go SABC 2 le lehae go SASA. Go latela kakanyo ya maemo a boso go šegofetše šalang.